ste vi? Pa odlično, evo, konačno petak, malo odmora za vikend. Idete negdje za vikend? Pa idemo, pozvani smo kod prijatelja, kupili su veliku plavensku kućicu sa okućnicom i jezerom, pa se nadam da ćemo se dobro provesti. A djeca će sigurno uživati. Pa za njih uopće ne sumnjam, oni će si dati oduška tamo, a ja ću valjda uživati jer moj prijatelj je strastveni ribiča i ja nisam već godinama bio u ribolovu, pa se nadam da ćemo malo loviti ribe. A vi kuda idete? Pa evo, mene suprug vodi sutra na premijeru opere Aida, a u nedjelju idemo kod rođaka Josipa na imendan. Aha, da, Josipovo je za 4 dana 19. zar ne? Da, utorak je Josipovo. Da, dobro da ste me podsjetili da mogu svojoj supruzi reći da kupi nekakvu sitnicu za našu domaćicu Josipu. Sigurno će biti drago. A naravno, svaka sitnica čovjeka veseli. Da, naravno. Evo, mi smo se malo zapričali. Jesmo baš. Šta imamo mi danas? Evo imamo prvu raspravu, Bolšić-Šaško, izvolite. Samo malo da vidim spis. Dobro, Agata, molim vas uvedite. Može. Rasprava Bolšić-Šaško, izvolite. Dobar dan. Šaško, sjedite ovdje. Dobar dan. Dobar dan. Otvaram raspravu u predmetu Bolšćec protiv Šaška. Gospođo, ustavite, molim vas. Dana 12. prosinca 1927. godine gospođa Ruža Bolšćec podnijela je kaznenu prijavu protiv Katice Šaško od oca Viška i majke Magde sa prebivalištem u Šaškovcu, kućni broj 10, u kojem je optužuje da je krivotvorila oporuku prema kojoj je njezin brat Ignac Lajner tuženo je ostavio u nasljedstvo kućicu na selu i 10.000 dinara u gotovini. Optuženak, šta kažete na optužnicu? Prosim lepo, ja nesem niš kriva. Niš ja nisam krivo patvorila. Gospođin brat je bil betežen i ja sam s njim brigu vodila. Da, baš, lepo si se brinula. Da nije bilo mene, umr bi od glada. Kak morete takve reči govoriti? Pa dobro znate da sam mu ja svaki dan friške kuvala. Kaj god. Nemojte se, molim vas, svađati, gospođo Šaško, imate riječ. Gospođo Bolšćec, sjedite. Znate, ja sam vam od negda služila hiže pri gospođine mame. Mi smo vam bili veliki siromaki. Moj oča me nije imao s čim zamuž dati, pa me poslao njihovu hižovu službu. Pokojna gazdanica bila jako dobra žena. Prijela me kak da sam njezina. Sirota ostala s dvoje dece sama. Muž je poginul tam na fronte v Galicije. Jako daleko vam je to. Čer, gospođa Ruža, je moja vrsnica, a sin, gospod Ignac, je 2 leta starejši. Onda se gospođa Ruža udala za Franju Bolšica. On je bil bogat čovek, imal je fabriku, cigen je delal. Bog me puno ljudi k njemu hodile u službu. A bogec je mrl, tak je gospođa ostala dovica. A ja sam i dalje služila pri njezine mame. Al sirota i ona je takih mrla. Dobila veliku temperaturu i više se ni zdigla s postele. Tak sam vam ja ostala s gospodem Ignacem. Bile mi ga žal ostaviti. Bil je tak betežen. Bil je nedušli, pobolenje na pluća. Stalne se lečil po bolnica. A kad je bil doma i kad mu je bile dobre, i žena vek bile vesele. On vam je znal igrati klavera. Pak je mene koji poznal zvati, naj bi mu zapopevala. Najrajši je imala onu Ti si rajski svijet. Ma prekinite, pa nećete pjevati u subotu. Skratite priču. Sada bar vidite s kime imate posla. A šta ste pak vi željeli s tim reći? Nije ona ostala s mojim bratom zbog njegove bolesti, već zbog njegova novca. Kad se brat razbolio, ukazala se prilika da se dočepa i metka. To ne istina. Mene jako žal kaj gospodin nas mrl. Al gospon sudec, ona mu je sestra.
Pak je teden dal pokle njegove smrti svoje hiže bal priredila. Još je i mene naterala da idem dvorit gospodu. Pardon, ja to nisam mogla izbjeći. Kod nas je svake godine bal za fašni. To je veliki društveni događaj u našem gradu. Iako sam bila u žalosti, morala sam to učiniti. Gospon Sudec žalosti prva je skočila kad je mužika zaigrala. A kaj sam mogla kad me gospodin Felger pozval za ples? On bi se duboko uvredio da sam ga odbila. Na svoje oči sam vidla kad je vlekla onoga kuka bez ruke tanca. Ne razumijem ja. Priča gluposti. Gospodin Valdec, naš veliki kućni prijatelj, bio je kostimiran kapetana Kuku. Gledajte, to je sve nevažno za ovaj slučaj. Zašto vi, gospođo Božić, smatrate da je vaš brat bio prevaren? Moj brat nikada ne bi dozvolio da se naša obiteljska imovina dijeli. Uvijek je govorio, ako ja umrem, ti buš moja jedina nasljednica. Laže gospod Sudec, na vek su se svadili. Od kad je njen muž mrl, ona je samo kerila. Jemput je došla posuditi peneze. Tak su jako kričali v sobe, da sam ja mislila da se neke dogodile. Kad sam došla blizu, čula sam kak je gospod Ignac rekel, ovo je zadnje da ti dajem novac. Bil je besen. Još je rekel neke na Strajnskomu, nisam ga baš razmela. On vam je perfektno govorio nemački. Sad sam se zmislila. Rekel je, oh my grot. Ma, vjerojatno oh my god. Je, točne tako. A da li je gospođa Bošec često navraćala? Za Vuzem i Božić. I če je trebala penes, onda je Gušteše došla. Ma kakve su to gluposti? Ja sam svojem bratu navraćala barem jednom tjednom. Najde lagati, kakva si Boga strah. Mene? Pa ti bi se trebala Boga bojati. Misliš da ćeš na prevaru do bratovog imetka doći, vidim, i mamici kostimišeš i sve si u... To je ona meni sve dala. Tišina, molim, bez svađe, molim vas, A ja se usudite ne želim svađati, ali kaj mogu kad me ova izaziva? Nikoga ja ne zazivam, samo govorim onak kak je po pravici. Molim vas, sjedite se, gospođo Šaško, recite kako ste saznali za oporu? Ovak, jemput je gospod Ignac došao s bolnice i ja sam pripravila večerju. Govesku juhu s rezanci i govedinu s paradaj sosom. Znate, on bi rajše jel s Renom, ali Ren je lud pa bi ga snapili. Ma to su nevažne činjenice, odgovorite mi, molim vas, na pitanje. Onda je posle večerje prosil naj bi mu skuhala čaj. Ja sam skuhala i donesla sam mu čaj. On je sedel kraj kamina i čital je knjigu. Onda je rekao naj si sednem, jer se hoće s menom neke spominjati. A ja sam si sela i počela sam štrikati šal. Onda pita kaj delam. Ja sam rekla da njemu štrikam šal. Znate, bila je zima, on je tak osjetljiv, tako mu topli šal dobre došel. Ma znam, ali pričajte šta je konkretno bilo. Konkretno je on mene rekel ovak. Kati se, ti vidiš da sam ja bolestan i bojim se da neću još dugo. Najte toga pripovedati ja. Onda on veli. Svi koji smo se rodili, jednog dana ćemo umrijeti. Smrt moramo dočekati spremni. A znate, to vam isto tako svaku nedelu naš župnik crkve govori. Onda on veli. Ja sam donio neke odluke. A kakve odluke, pitam ja? Ti si u našoj kući preko 30 godina i moja je dužnost da ti osiguram bezbrižnu starost. Bože, kakve bedastoće, još neću. Tišina, molim vas, pa pustite gospođu neka ispriča do kraja. Ne prekidajte. Onda je on mene rekel da bi mu ostavil kućicu, tere sam ja dosad spala dok sam pri njima delala. A to vam je mala kućica s dvorišćem i s vrtom. I još je rekao da mi bo ostavil penezi za stare dane. Gospod Sudec, ja to imam sve tu napismeno, samo da zvadim staške. Evo, sve je tu
na pismeno. To je škandal. Ja se s tim ne slažem. Moj brat to nikada ne bi napravio. Ona je sigurno samo napisala tu oporuku. Pa znam, ali pogledajte, ovdje su potpisi svjedoka. Ah, to nije nikakav problem. Lažnoga svjedoka možete dobiti za 100 dinara. I vi dakle mislite da je gospođa platila lažnog svjedoka? Nekak. A te bi ga ja sirota zela? A jel vi možda možete dovesti koga od svjedoka? Morem, je tu v Gajnku. Sam si ja mislila da bu to tak, tak sam se na to pripravila. Agata, molim vas, pozovite svjedoka. Može. Pozivam svjedoka u predmetu Šaško. Ja se. Dobar dan, gospodine, skinite kapu, molim vas. Dobar dan. Vaše ime, molim vas. Ja sam Martin Luček. Ajde da čujem šta imate vi za reći. Ja sam vam konjogojac. Ja vam uzgajam kojne za jahanje. Pak sam jedan dan išel okolo jašit, kad je prema meni naletel jedan kojn bez jahača. Ja sam skočil svega kojna i toga kojna sam jedva zastavio. Da sam ga prijel, sam vidio da je to kojn od gospodina Ignaca. Mam sam se splašil da mu se nije morti kaj dogodilo. Onda sam se vrnul po travu nazaj i našao sam gospodina Ignaca kak pod grmem leži. Onda sam brže bole izvadio rakiju, znate, ja vam to na vek sobom nosim. Šljivovica čista, budete probali malo. Dajte, molim vas, pa niste u birtiji, pričajte dalje, molim vas. Dobro. Poslije budete pili. Onda sam ja gospodinu Ignacu del pod nos male rakije, on se mam zbudio. Nisi nike strgal, same se je fest natukel. A to su nebitne stvari. A mene su jako bitne da sam poslije toga ja postal s njim prijatelj. Prosim lepo, sve mi to liči na prevaru. Od kuda sam taj svjedok? Molim vas, sedite se, gospodine Lučik, pričajte dalje. Kak velim, to je bile na Martinje. A na Martinje je moj imendan. Onda sam ja došel gospodinu Ignacu, naj bi on došel k meni, kaj bi si skup male preslavili. I ja se sećam. Bože, kakve bedastoće još ne čula. Ja govorim samo istinu. Onda sam ja, kak nije gospod mogel dojti taj dan, onda sam ja došel drugi dan k njemu i donesa sam mu komad pečene guske i komad torenače. On vam je to jake rada jel. Gospod je još bil v posteli, pak sam ja otišel k njemu u sobu. Prede sam dal kate naj spravi tu pečenku i gibanicu od joreo. Istina, tak je bile. Kakva mučka! Ste čuli, gospod sudes, mi veli da se kučka. Ja kučka, sramte, oni tehniku željela tu pomažeš. Umirite se, molim vas. Ke se bute sad tu svadile. Gospodin Lučik, molim vas, nastavite. Onda je gospod mene rekel naj prejdem v kujnu, a on se ostal obleči. Onda sam ja donesla kuvanega vina, pak su si skup popili. Je. Pokre toga se je gospod Ignac zdigel i prešel je v svoju sobu. Za cajt se je vrnul z jednim paperem. Kako papir? Žuti. Nisam ni ja znal kaj je na papiru, pokre sam zoznal. I šta ste saznali? Pa, kakve Tam je- su sad to gluposti? Moj brat nikada ne bi pisao Tam je na pisala žutom oporuka. papiru. Ma, dajte se smirite. Oporuka. Da, oporuka, nekak. A što? Žut je bil papir, Ajoj, vani, zamotan, koverta. dotična je rekla. Kaj ste vi to rekli? Pa to je bila koverta samo žuta. Koverta žuta, nutra beli Papir je papir. beli nutra, nekak. Znamo je li žuti ili bijeli, svejedno. Šta je pisalo na njoj? Pisalo je oporuka. Pa znam, oporuka. Šta je pisalo u oporuci? Aha, Kotar Dugo Selo. Ne pitam za to. A vi hoćete čuti ko je komu kaj ostavio. A, naravno, to me zanima. A tak mi rečete. A tera oporuka vas zanima. Ne razumiješ? Zar postoje dvije oporuke? Je normalna stvar. Znate, mene je rekel gospod Ignac.
hižicu ovu uz malo vrta i 10.000 dinari ostavili mu svoje sluškinje Kate. Cijeli drugi imetak mu ostavili svoje sestre Ruže. Znate, on je bil jake bogat čovjek i štel se za Katu pobrigovati za njezine stare dane. A ja se s tom oporukom ne slažem. Ja sam mu ipak sestra i jedina nasljednica. Ma dobro, ali čekajte, jel postoji ta oporuka i kod koga je oporuka? Onda je meni gospod Ignac rekao ovako. Poznavajući svoju sestru, ona se s tom oporukom ne bu slagala. Onda budem ja napisao drugu oporuku, te bum dal overiti na sudu i bum ju dal spraviti pri svojem prijatelju, advokatu Čehovu. Znači, overena oporuka je pri advokatu Čehovu. Aha, Čehova. Aleka, molim vas, otiđite kod advokata Čehova i provjerite, sedite se, gospodine Lučko. Provjerite da li je doista oporuka kod njega. Koliko ste dobili za lažno svjedočenje? Nište mene ni potkupili, ja govorim po istine. Ma tišina. Ovo je sud, pa niste na paši sada. Gospodin Čehov bi htio s vama razgovarati ako možete doći. Evo i... Sad bu zišlo delo na videlo. A kaj ti hoćeš reći, lakomica jedna? Sebi polampala, mene po svetu poslala. Sa zadovoljstvom ću te izbaciti iz Ti mene samo probaj! Samo probaj! Pomoć ću ti naći za me ženu. Samo ti zove koga sve sa stoljeni rukami zaslužila. Što se ti javljaš? Dao si se potkupiti za par dinara. Nište mene ni potkupili, ja govorim sve po savjesti. Savjesti, pa ti nemaš savjesti, da ću ne biti nagao ovdje. Čujte, ja sam gospodinu Ignacu bil prijatelj i ja hoću da bu on na onem svetu zadovoljen. Ma, molim vas, prekinite, kakva je to galama? Dobro je da ste stigli ovo, Ma, prekinite, inače ću vas sve... zajedno sa svojim pomoćnikom. Budu nas sve kaznili, sedite. Konačno smo sada dobili imamo saznanje o novoj oporuci i vjerojatno ćemo imati više saznanja o tom slučaju. Zašto vam je advokat Čehov prije nije predao? Nije je predao zato što danas ne govorimo, nismo na ostavinskoj raspravi, nego smo rješavamo vašu krivičnu prijavu. Ovdje je oporuka koja je bila kod advokata Čehova. I sad ćemo to rješavati. Danas će sve biti riješeno. Pa pročitajte da se riješimo laži dotične. Ume, vidli kaj se bu otkrile. Pa pročitajte već jednom da završimo ovu farsu. Dajte se, smirite se. Evo imamo konačno oporuku ovdje i da ju pročitam. Ja, Ignac Lander, pri punoj svijesti i savjesti, ostavljam ovu oporuku odvjetničkom uredu gospodina Petra Čehova u nazočnosti svjedoka Martina Lučka i Ivana Filca. Moja prva oporuka napisana je bez ovjere. Poznavajući svoju sestru, ona će poduzeti sve da ju pobije. Ja sam u prvoj oporuci kućicu u selu i 10.000 dinara ostavio gospođi Katici Šaško, koja je u našoj kući provela 35 godina službovanja i uvijek nas je vjerno služila. Znajući da bi moja sestra nakon moje smrti je izbacila, odlučio sam ju financijski osigurati. Tako da u miru i sigurnosti proživi staračke dane, ostali imetak obiteljsku kuću su u zemlji 300.000 dinara u banci. Ostavio sam sestri. Joj, siromak na seje mislim. Nemojte me prekidati. Da je moja sestra priznala prvu oporuku, do ovog svega ne bi došlo, pa sam ja zato odlučio oporuku izmijeniti. Prema novoj oporuci, Katici Šaško ostavljam kućicu i 20.000 dinara, svoje sestri ostavljam 150.000 dinara da ima zaplatiti za dugove, a ostali imetak ostavljam u dobrotvorne svrhe i to bolnici za liječenje plućnih bolesnika Zelengraj u Zagrebu. Lopovi, prevarati! Izvjerite se, inače ću vas kazati. Želi li
još nešto dodati? Ja nemam kaj. Nemam ni ja. Sve je to prevara, začarala je moga brata. Zašutite, pričom ću vas udaljiti iz sudnice. Agata, pišite, molim vas. Dana 15. ožujka 1928. godine, Kotarski sud Dugo Selo. Sudac Rudolf Pravdić donosi sljedeću presudu. Vidite to pisati. Ustanite, molim vas. Gospođa Katica Šaško oslobađa se optužbe da je krivotvorila oporuku gospodina Ignjaca Lajnera. Ostavinska rasprava će se izvršiti prema zadnjoj oporuci koju je gospodinu Ignjacu Lajneru napisao odvjetnik Petar Čehov u prisustvu svjedoka, te isto ovjerilo Katoličkom sudu u Dugom Selu. Gospođa Ruža Bolšić dužna je platiti sve troškove suda. Protiv ove presude može se podnijeti žalba u roku od 15 dana. Ovime je rasprava završena. Da, za svijesti ti kriva. Ma kaj se bunite, ste dobili 150 dinari, se s tim da lepe živeti. Do kada? Do smrti. Bedak je da žalila se budem. A kaj sam krivo rekao? Pusti ju, viš da je srdita kak pušće. Ide me mi na kobase, ja častim. Bravo, bravo. Agata, šta imamo dalje? Sljedeća optužnica je Režik Švrček. Izvolite pogledati. Samo da vidim spis, malo da se podsjetim. Molim vas, uvedite ih. Rasprava Režik Švrček. Izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Gospodine Švrček, ustanite. Dana 25. siječnja 1928. godine ovdje prisutni Josip Šmrček, sin Ignaca Šmrčeka i Šmrčkovca Donjeg, sa stanom u Dugoj ulici broj 8, optužen da je iz sefa obitelji Režik u Gornjogradskoj ulici broj 38 otuđio 150.000 dinara i zlatninu. Optuženi, osjećate li se krivi? Ja nisam niš kriv, gospod sudac. Ma da, zanimljivo, to svi kažu. Dopustite da ja ispričam šta je bilo. Mi smo vam, znate, iz Sjedite fine se. i ugledne familije. Imamo kuću u centru grada. Moj otac ima tvornicu tekstila. Dobro smo situirani. Pa, ne morate iznositi i vaše imovinsko stanje. Želim da znate s kim imate posla. Pa, pustite to. Kažite kako je bilo. Moja mama Dora slavila je rođendan. Pozvala je u našu kuću društvo da se malo zabave. Nakon zabave primijetili smo da nam je iz sefa nestao novac i zlatnina. U to vrijeme u našoj kući je bio prisutan i ovdje optuženi. I vi, dakle, optužujete ovdje prisutnog gospodina Josipa Šmrčeka. Pa ja nisam niš kriv, gospod sudac. Da čujemo vas, kažite kako je bilo. Gospođo Marta, sjedite. Mene je gazda rekel da otide gospođe Režek i da je premenim, da je dedem novu drvenu nogu jer je stara pukla. Gospođo. A ne, gospođe, postel. Znate, gospa ima muža od 150 kg. I kak se on vrtel na postele, tak je noga pukla. I onda je on opao nakel, a gospa najme. Šta pričaš? Odakle tebi takve informacije? Vaš japa mi je povedal. A nema pametnijeg posla nego raspravljati sa seljačinama. Nisam ja seljak, ja sam majstor Jože. Seljak možda nisi,
ali seljačina jesi i to pravo. Molim bez vrijeđanja. Slušaj, šta je dalje bilo? Gospodin Jožak, vi... Onda sam ja došao gospođe Režek, premenio sam nogu na postele, gdje sam novu novcatu rastovu nogu dao više, tak i ne bi kupio. Gazda je bil vesel, odmah mi je peneze dal, platil me i pozval me je u sobu, u kujinu na kupicu vina, jer tam u sobe su slavili rođendan. Ja sam zašao u kujinu, svojim alacom odvrgao na glanjku, došao je gazda, donesel je finu šujku i fine suhe kubase. Gospođa šujkica ne mre biti loša. I onda smo si pojeli i ja sam otišao nazaj v radionu. Onda su po me došli žandari i rekli su mi da sam kral peneze iz Zlatnine i neku otpred turbe. Turbe nije bile moja alata. Nego šta? Peneze iz Zlatnine. Šta ste uradili s tobom? A dal sam žandarem, onda su me oni otpelali na spitavanje. Sjednete se, molim vas, u redu. Recite, gospođo, da li je novac bio u sefu? Da, pod šifrom. A je li sef bio otvoren? Da, Ko sve zna šifru? samo moj otac i majka. Pa znam, ali u kojoj sobi se nalazi u sefu? U maminoj spavačoj sobi. I vi mislite da je optuženi Josip Šmrček bio u stanju otvoriti sef i opljačkati vas? A ko bi to drugi mogao napraviti? Pa znam, ali prema vašim riječima vi ste toga dana imali punu kuću gostiju. Joj, pa ne mislite valjda da su nas opljačkali starci koji se jedva kreću? Pardon, Marta, kaj to govoriš? O kakvim ti starčikima govoriš? Mamica, daj se saberi. Ona vam je, znate, malo senilna. Na momente se gubi. Demencija znači. Da, sirota. Ali ipak ju moramo ispitati, gospođo Režek. Što vi znate o tome? Pa ja ništa ne znam. A na koga vi sumnjate? Pa ja mislim da je on. Pa znam, ali jeste li sigurni? Recite šta ste vidjeli. Vidjela sam kad je jeo šunku i kobase sa mojim Vjenceslavom. Pa znam, ali po čemu smatrate da je optuženi kriv? Zato što je imao torbu. Ajoj. Znate da ako nekoga krivo optužite, možete biti i završiti u zatvoru. Ne daj me Bog. Za optužiti nekoga nisu dovoljne insinuacije. Kakve insinuacije? Zlato i novac su nađeni kod majstora u torbi. Ja ne znam kaj je gospe došlo da je na jedan put tak betežna. Včera je hodila po sobe kak paunica. Pa znam, ali je li to vaša torba? A gospod sude, nije to moja torba. Nego čija? Ja ne znam čija je torba. Znam ja. Njegova torba je pronađena u hodniku kraj stolica. I sad sam se sjetil. Am sam ja svoju torbu ostavil na podu, a ovu sam zel za stolca. Pa znam, ali kako ste mogli uzeti tuđu torbu? Pa gospod sudec, kad sam si popred 7-8 gemišta. A ja nisam znal kak se zovem, a kam bi pak poznal turbe. Sve su mi turbe jednake. Nemojte blefirati. Vi ste novac uzeli i to su činjenice. A, dobro, istina. Gospodin je novac uzeo u torbi, ali tko je taj novac stavio na stolicu? Očito sa nekakvom namjerom. Čija je bila torba? Ne znam. I vi zaista tvrdite da je optuženi ukrao novac i uzeo torbu? Pa on je jedini bio u maminoj spavačoj sobi. Tko bi to drugi mogao napraviti? Ja nisam niš kriv. Da Bog da mi trajvan prešet čez nogu, če sam ja kriv, gospod sudec. Nešto mi je tu čudno. Šta hoćete reći? Bez čvrstih dokaza ne možete nikoga optužiti. Ako nekog lažno optužite, prijeti vam zatvorska kazna. To mi spada jasno. O, Bog moj, pa kaj me strašite? Pa nećete valjda da ja kažem da je moja Marta pokrala novčeke i sve spiskala? Bome ne bom ništa priznala. Mamica,
velika priča. Molim vas, sjedite. Recite, gospođo Dora, što ste vi htjeli reći? Ajde. Pa ne znam, sam zabila sam. Bože, dragi, morate se sjetiti. To je jako važno. Sud mora biti jednak za sve. Ne možemo nekoga optužiti ako nije kriv. Zato se što prije sjetite, to je vašem interesu. Pardon, kakav je to način da se ovako bolesnu ženu prisiljava na svjedočenje? Ja ne znam kaj je gospena jedan put prešla. Šćera je hodala po hiži kak paunica. I popivala, znate onu, na te misli kada čižme čisti. A tišina, da nećete pjevati. Hoćete reći da je gospođa juče izgledala zdravo? Ali gospođa se vidjeti teže. Teške je divno. Gospođo Reži, ja vas još jedan put pitam, šta se desilo u vašoj kući? Kako ste otkrili da je nestao novac? Ja inzistiram da prekinete ispitivati moju majku. Zar ne vidite da nije pri sebi? Ne može svjedočiti u takvom stanju. Vidite da je dementna. Kaj je tebi, Marta? Pa nisam ja dementna. Ma o kakvom vi priznanju govorite? Pa ne bom ja ništa priznala. Pa samo recite, o kakvom priznanju govorite? Gospođo Reži, vidim da mi nešto krije. Moja majka ništa ne krije. Vidjela je majstora kako ordinira po sobi i kak zatvara sef. Kaj ne, mamica? Je, bio je u mojoj sobi i moj Vjenceslav ga je isplaćivao. Iz sefa. Da li je optuženi prilazio sefa? Je, bio u mojoj spavačoj sobi. Vidjela sam to na svoje oči kad je muž iz sefa izvadio novce i isplatio majstora. Gospod sude, ja nisam kriv da je mene gazda plaćao u sefu. Ja sam svoje peneze poštitio. Ma zaboga, pa šta je vama, ne možete jesti za vrijeme rasprave. Mene je vrijeme za gavleci, še si nebom pojel, ja sam umrušio. Onda bude s menom i meni brige. Ma razumijem vas, ako vam je loše, napravit ćemo stanku, ali ne možete jesti. Dobre, ja sam si prigrizen još same da si gutne male. Bože moj, šta ne budem vidjela svašta. Ja ne znam kako se mogu dozvoliti ovakvi ispadi. Ako se ne bi mogli. Smirite se, molim vas. Kažete šta ste, gospođo Dora, još vidjeli? Pa vidjela sam kad je moj muž isplaćivao majstora u mojoj sobi i ja sam baš išla po kolače u Forcimer. A gdje ste vi da Išla sam u Forcimer po kolače. A torba, gdje je bila torba? A pa torba je bila u ormaru. To znači da je to bila vaša torba? Ne, to je bila torba od mojega Vjenceslava. Gospođo Marta, malo prije ste tvrdili da ne znate čija je torba. A časni sude, zar ne vidite da se je moja majka sva pogubila? Priča same da stolček. Mamica, pa ti moraš mi da napreglediti. Nikad ja ne moram. Ma, dosta je te parade. Molim vas da govorite istinu, da će se vas sve zatvoriti u zakonu. Joj, ja bome u rešt ne idem, gospod sudac, ja bom sve priznala. Pa vi šutite, u protivnom ću vas izbaciti iz sudnice. Gospođo Režik, molim vas, nastavite dalje. Znate, gospod sudac, ovo ljeto smo ja i moja kćerka Marta bile na ljetovanju u Opatiji. Tamo smo upoznali jednoga finoga gospodina Francesca i njegovu sestru Lučiju iz Firence. Jako fini ljudi. Oni su nas pozvali na večer. Nakon večere ja sam prešla u sobu, a moja kćer je ostala s njima sedjeti. Nakon nekog vremena su je nagovorili da ide s njima u kockarnicu. Ova moja luda kćer je sve zakockala, cijeli metak. Mamica, nemoj pričati
molim vas, kažite šta je dalje bilo, ne prekidajte. I onda još to nije bilo dosta. Onda je posudila toga finoga gospodina Francesca 150.000 dinara. I istu večer je i to zakockala. Majka Boža, pa kolike su te penezi, pa tolike ne vredi moja radiona skupa za vama. Tišina, gospođo, nastavite. Vi iz vašeg radiona. Ja, to mi je krug. Onda je, znate, taj gospon Francesco nas ucjenjivao i tražili je novce na povrat. I došli je nama pred vrata i tražili da skupimo novce, a mi ga bome nismo imale. Ja nisam ništa kriva, on me na to prisilil. Onda ste mene štele svoje grehe na pleće nakiliti, a? Nisam imala drugog izlaza. Ja, i baš mene. A nisam imala drugog izlaza nego uzeti novac iz Dakle, sefa. tako znači, i sasvim pokriviti nedužnog čovjeka. Pa nisam mogla ocu priznati da sam sam novac zakockala. Ubil bi me. I ovaj gospon sudac, on je tak bolestan na srce, njega bude šlag tak i tak srećan. Znači, vi ste uzeli novac iz sefa za vrijeme boravka gospodina Švrčeka u vašoj kući. Jesam, dok je on bio s ocem u kuhinji. Ja sam uzela iz sefa novac i stavila ga u torbu. Znam, a tko vam je dao šifru? Mama. Gospon sudac prisilila me. Kako? Rekla je da sam se po Opatiji špacirala sa gospodom Berkanom i da mu to sve ocu povedala. To je fini gospon, ima tvornicu čavli u Beču. Moj ga muž ne mere zmisliti, znate, ljubomoran je na njega. Veli da je odličan luft, brenzet i da samo keri očevi netak. A Bergman, a mi od njega čavle kupujemo. I znate, kad se čavel sfrkne i moj gazda se klopi po prstu, onda veli vrak te jebe skupa za niš šteta je napraviti. Tako da se svaki dan Molim vas, prekinite u tome, ti detalji nisu važni za slučaj. Gospođice, znači vi ste od gospođe majke dobili šifru i uzeli novac. Jesam. Stavila sam torbu s novcima na stolac u hodniku. I kad sam otišla u sobu obući svoju novu nercbundu, torba je nestala. Na podu sam našla samo majstorovu torbu. Mam sam znala da je on uzeo novce. ne, ja nisam niš kriv. A recite mi, šta je sa tim Franceskom? A trebala sam se s njim naći u esplanadi, ali nisam otišla kad nisam imala s čim. A kako se preziva taj vaš prijatelj Francesco? Moneti. Moneti znači, samo trenutak. Gospođa Agata, molim vas otičite u arhivu, donesite mi onaj spis vezano za moneti. Ti si kriva, sve si izlajala. Ja bome za tvoje grehe ne bum išla u rež. Vi budete obudvije išle vrešti. Oj, mamica, daj me spasi. Ajde, nemoj plakati, pa imamo novčake, bumo te spasili, sad je tu je šta je. Imamo novce, nemoj mi sad tu plakati. Pravo i pravica su na moje strane. Ma, tišina, umirite se, molim vas. Ima li još tko šta za reći? Imam ja. Ja nisam niš kriv, gospod sudac. Sve sam rekla. I ja sam sve rekla. Onda možemo donijeti presudu. Evo imam tu i ovaj predmet vezano za tog monetija, no dobro, o tome ćemo kasnije. Agata, molim vas, pišite. Dana 15. ožujka 1928. godine Kotarski sud u Goselu. Sudac Rudolf Pravdić donosi sljedeću presudu. Molim vas, ustanite svi. Tuženi Josip Švrček oslobađa se krivice, te mu je tužitelj mora isplatiti
iznos od 1500 dinara odštete zbog nanesene sramote. Tužitelj Marta reži, zbog lažnog svjedočenja, kažnjava se novčanom kaznom od 3000 dinara i mjesec dana društveno korisnog rada u pučkoj kuhinji posljedna večera. Gospođa Dora reži, zbog pomaganju u lažnom svjedočenju, kažnjava se sa novčanom kaznom od 2000 dinara, novčana kazna mora biti plaćena u roku od 10 dana. U protivnom se primjenjuje kazna zatvora u trajanju od 2 mjeseca. Protiv ove presude može se odnijeti žalba u roku od 15 dana. Gospod sudac, ne bomo se žalili. Onda je slučaj riješen. Joj, za Boga miloga, pa gdje bomo uzeli toliki novac? Bome bomo morale priznati ocu. Joj, Ne možemo to bume! prešutiti. Bume! Šta je tu je? Malo društvenog rada ti bu dobro došlo. Pora je da ideš u reš. Da, prati suče u pučkoj kuhinji, čisto zadovoljstvo. Ja, bole te nek vreštuše krete. Smirite se, sjedite na mjesto. Kad ste mi rekli da se Francesco preziva Monetti, sjetio sam se da sam imao jednu, evo vidim sada ovdje sudsku tužbu sa tim prezimenom. Gospođa Šmit ga je tužila za prevaru, uhvaćen je kako vara na pokeru. Kod njega je pronađena veća količina novca i priznanice koje su žrtve potpisale nakon što ih je opelješio. Za gospodinom je raspisana tjeralica i čeka izručenje u Italiji. Priznanice su mu oduzete tako da nećete morati vraćati novac. Ovime je rasprava završena. Super smo prošle. Ida, a ja? A da bom ja dobit svoje peneze. A sad bute dobili. Unutra gdje. Evo, izvolite. Hvala. Preporučam se i drugim. Kaj se preporučaš? Pa za tišleraj. A to, dobro onda. Idemo! Dosta mi je suda za cijeli život! Bome i meni. Idem ja pomalo. Hvala na posel. Samo pomalo. Šta imamo dalje, Agata, molim? Evo imamo optužnica Vučak Tržec. Izvolite pogledati. Samo da se posjetim malo. Aha. Molim vas, pozovite stranke. Može. Rasprava Vučak Tržec. Izvolite. Gospođo Tržec, molim vas, ustanite. Dana 2. veljače 1928. godine optužena ovdje prisutna Mara Tržec, kćer Imre Tržeca iz Kranjčica Donjega, kućni broj 8, napala i ozlijedila ovdje prisutnu Zoru Vučak. Optužena, da li se osjećate krivo? Gospod sudac, ja se niš ne osjećam kriva. A recite nam kako je došlo do sukoba. Sad vam bom rekla. Ja i Zora smo dobre susede. I išli smo skupa k Meše i posle Meše sam ja nju pozvala k sebi doma, bila je svećnica, meni je imendan. Pa sam ju štela malo počastiti. I došli smo k meni doma, lepo smo si popile malo višnjevca, pojele smo puricu z mlinci, diganjke i onda smo se sele, natočile smo si vinčeka i lepo smo pile. I na to je došao moj muž Jura i sel se z nama skupa i mi smo skupa pili. I kad smo flašu spraznili, on je mene poslao u pivnicu po drugu flašu.
I kad sam ja došla, zamislite, ja sam nju našla, mojem Juri v krilu sedeti. Kaj bi vi napravili? Pa meni je došao mrak na oči, ja sam poludela, zgrabila sam praznu kupicu i potrla ju izvori na glavi. Pa Bože, dragi, mogli ste ju ubiti. S praznom kupicom. Pa da je bila puna, onda da, ali šteta vina. Molim vas, sjedite se. Gospodine Vuček, da čujemo i vašu stranu priče. Gospod sudac, tak je bilo. Bili smo na misi, onda smo otišli do Mare doma, ona je skuhala fini ručak, pa smo si lijepo pojeli, onda smo si još malo više popili. I kako sam se ja naglo digla od stola, tako sam pala gospodinu Juri ravno u krilo. Naglo je ušla Mara i poludila normalno, uzela je čašu, razbila mi je glavu, tako da sam imala 2 šava. Jeste li i prije bili u sukobu s dotičnom? Ma nismo, mi smo dobri susjedi, ne svađamo se često. Pa da, samo kad ste pod utjecajem alkohola. Nisam malo jače tresnula. Može se tako reći. Molim vas, sjedite. Sve mi je jasno ovdje. Ima li netko još šta za reći? Ja nemam ništa. Ovo će mi biti najbrža presuda. Agata, pišite. Dana 15. ožujka 1928. godine Kotarski sud Dugo Selo, sudac Rudolf Pravnić donosi sljedeću presudu. Molim vas da ustanete. Optužena Mara Tržec u alkoholiziranom stanju napala i ozlijedila također alkoholiziranu tuženicu Zoru Vučak, da je nanijela lakše ozljede. Zbog nanešenih ozljeda tuženici Zori Vučak dužna je podmiriti troškove liječenja u iznosu od 1500 dinara. Koliko kaznu ne plati u roku 10 dana, slijedi kazna zatvora u roku 200 dana. Kako su obje strane u vrijeme sukoba bile alkoholizirane, troškove suda će podijeliti. Žalba na presudu može se podnijeti u roku od 15 dana. Ovime je rasprava završena. Ne pomošte ništa. Agata, ili imamo još šta? Imamo još optužnica Tučko Fuček. Ajde da vidim. Evo, izvolite. O čemu se ovdje radi, samo malo sekundu da se pogledam. Molim vas da pozovete Može. stranke. Rasprava Tuček Fuško. Skidite se šire, lijepo prosim. Dobar dan. Gospodine Fuček. Dana 10. siječnja 1928. godine optužen je ovdje prisutni Stjepan Fuček, sin Franje Fučeka iz Javoreka, Fuček broj 32, otuđio je nove boksane čizme i crni šešir od filca u vlasništvu tužitelja Marka Tučka. Optuženi, da li se osjećate krivi? Ne osjećam. Ja vam, gospod sudac, nisam nikaj kriv. Da čujemo, šta imate reći u svoj obranu? Ovak je bile taj dan je bile jake zima vani. A moj šogor Miško je kanil fure šimeti. A prasica imala prek 200 kg. Se mu morao pomoći da i on mene pomogne. Onda dok smo mi to rasporili, rastrančerali, vreme išlo, krvavice sme naredili, onda sme mast čvrli, čvarke rezali, mast čvrli, nekako. I to nesu, ostale nam je za drugi dan. Molim vas da skratite priču. Bum skratil. Onda sam ja zel čižme ištrla. Ali niste nam ispričali gdje se to dogodilo. A kad me nećete poslunuti? Ste rekli najskrati. Evo, slušam vas sada. Tak, bila je negdje oko pol noći. Vani je bila mesečina kaj beli dan, a zima kaj v Sibiru. Ja sam na noga imal batine čižme, one gumene. Imel sam i obojke, ali mi je senik za zebre.
zebreme ke stovra golf. Ma dobro, ne morate pričati o vremenskim uvjetima. Je, ali su oni bitni za one ke se pokle dogodile. Ma dajte, požurite malo, molim vas. A nisam se moga žuriti, je bile škliske. I onda da se išao kraj barine iže, se videl pod oblukom čižme i škrlak. Onda sam ja pogledal svoje bate, zur se mi dole z nog, pak sam si obul te kožnate čižme, same zateke me zebre. Bile su baš moj broj lepe, glancane, prava boksana koža. Sem mislil, da je bara hitila čižme od pokojnoga muža, pa da je više ne budu treba, onda sam i ja posudil. Gospod Sudac, laže. Sjedite se, gospodin. To su bile vaše čizme. Jesu moje i ganz moje. Ne razumijem vas, ali šta su vaše čizme radile kod susjede bare? Sad poveš da te čujemo. Znate, bara me je pozvala k sebi, negdje je pena skalal. Balta je se zacvikala, pa ga nije mogla sama skalati. Bome čuli kaj se zacvikale, reci. Molim vas, ne prekidajte, nastavite. Onda kad sam to obavil, onda me je bara pozvala na rakiju. Ima finu tropicu, nema oči reći. A molim vas, nećemo u detalje, recite kako su vaše čizme završile pod njezinim prozorom. Molim vas, ne prekidajte. Čujte, gledajte ovako. Ja sam nam jutro trebao iti u Zagreb. I onda sam se štel doma naglancati čižme, a nisam mogla kefu najti. I onda sam odnesel bare, nek bi mi ona za svoju kefu naglancala. Glancala je cijelu noć, a ima finu kefu. Tišina, molim vas, recite kako su čizme završile ispod prozora. Ovo sam ja prešao od malog susedu Jožić, pa sam se tam zadržao. Bara je išla spati i onda je dela čižme pod obruk, kaj ne bi moral buditi. A šešir? A još škriljak mi je ostao na klinčenici, a onda je i njega dela na čižme. Kako bi jutro išli u Zagreb bez škriljaka? I zatim ste vi uzeli čizme i odnijeli kući. Ni tak bile, gospod Sudac. Bom ja rekao po istine kak je bile. Zar ste do sada lagali? Pa znate da je laganje kažnjivo? Nisam lagal, sam jer sam drugač povedal. Kak verim, ja sam išao s Fureša domom, bilo je negdje okolo pol noći. Pa sam vzeli male čvarkov za baru, kad sam se kanil ne navrnuti. Daj bi si malo čvarkov probala. Najboljši su dok su topli. A moti si bi žena i male od cvrkašov bila spekla. Pa pustite sad čvarke, ajde idemo dalje. Onda da sam došao do barine iže, vidjel sam ovoga Marka kak se špancera okolo iže. Ovo vam sad pokazal. Gledim ja iza murve se skrijem i da vidim kaj se mu dogodilo. Točno je ovak bilo. Dojde on vlak pod obluk, po kući, a bara mu otpre obluk. A on ni 5 ni 6, čizme s nog dole, razmete ga, ovak, čizme dole i onda sukneće z obluk preko. I onda još del ovak škrlak na čizme. A za Boga što radite? Pa šta je vama, za ne možete to opisati riječima onda da ste se obuli? Pa kada ste zadnji potoprali noge, smrde vam za popiju? Se mokrao za staro leto, nisam novo leto mokrao. I samo za ovo leto iti zmazan. Znam, ali za Boga danas je 15. ožujak, 2,5 mjeseca niste obuli. Gospod Sudac, po zime i ne perem, bi si kožu zgulil. A ime i zeble. Ovako nešto nisam čuo. Pričajte dalje šta je bilo prije, čim prije budemo gotovi. Dakle, vidjeli ste da je Marko ušao u kuću i šta ste vi onda uradili? Čujte, ja sam se čistom razbesnil. Zašto? Pa zato ke me je Marko pretekel. Ja vas ništa ne razumijem. A kak me ne razmete, gospod Sudac? Ja sam trebao bare iti, a Marko me je prosto rečeno zajebel. Ma molim da ste zašli, pa kaznit ću vas. Dobre. Znači vidjeli ste Marka da ulazi u kuću i onda ste odlučili mu se osvetiti? Je, ali nije on vlezel kak čovjek čez vrata, gospod Sudac. Nek se vlekel čez obluk kak. Ma, znam, ali način ulaska u kuću nije bitan za slučaj. Je, a on je zišel ke tak čez obluk, kak je to nije važno za slučaj. Molim vas, nevažno pričajte, šta je dalje bilo? A onda sam ja htio vidjeti kaj se događa, idem pod obluk, kad mu se male naluknul, nisam niš mogel vidjeti, sve je bile zahuktane.
čul sam jedine baru kak javče. Znači, bili ste ljubomorni, što je bara izabrala gospodina Tučka umjesto vas. Čujte, onda sam si ja truco obulo ove čizme, ali o ljubomore niti traga. Da sam ja prije došel, ona bi bila zabrala mene. Zar želite reći da je dotična gospođa održava odnose sa više muškaraca? Joj, bi je moral do jutra brojiti. Nemojte tako, nije lijepo ogovarati osobu koja nije prisutna. A kaj bi ogovarao, se ona zotem fali, je li tak, Marke? A, viš ja ne znam. Molim vas, gospodine Tučko, kako ste saznali da je gospodin Fuček otuđio čizme? Bara mi je rekla. Ona se stala s njim na semnu i mam je vidjela da ima nove čizme, a negdje su stare i pohabane. I škrljake prepoznala. Njegov ima luknju, a moj je kan snori. I onda ga je napala i sve je priznala. Bili istina to? Čujte, istina je da moj škrlak ima luknju. Znate, moj sused Ruda je donesel z rata pištolu. Galicije je služil, veli da je to v kraljenom oficeru. Onda smo si male popili, pak je mene išel kazat kak se s pištole puca. Mene bedaka je nagovoril, ja sam del škrlak na kolec, a on je zel pištolu i puknul, jednak će škrlak. Ovako luknju mi je naredio. Ne pitam vas za šešir, nego za napad. A za one ke me bara napala. Pa o tome mi ispričate. Gospon sudac, to vam je bilo ovako. Ja sam išel, na pijac sam išel, po pijacu se španceram, išćemo dojke za raniti. Našao sam lepe komade za jedno 35 kg tako. Kad na jedanput se od nekud spuknula bara i počela na me kričati i tuči me zamrelem po pleći, po glave me češnula, gledajte, još mi se pozna. Pa dobro, vjerujemo, ali zašto vas je udarila s kišobranom? A štela mi je zuti čižme. A gdje su sad te čizme? Tu mene na noga, pa nisam mogel boš dojti na sud. A ja sam si moral nove kupiti kad mi je stari kralj. Posudil? A zašto ih niste vratili? Pa kad sam baš dobil poziv za sud, pa ne bom boš došao na sud. Ili stare čižma možda. Kod posude slaži, da je htjeli vrnuti, već je mogli vrnuti. Sad znamo, sjedite se molim, sad znamo sve činjenice. Ima li još netko nešto za reći? Ja ne. Nija. Onda možemo donijeti presudu. Agata, molim vas, pišite. Dana 15. ožujka 1928. godine Kotarski sud Dugo Selo, sudac Rudolf Pravnić u predmetu Fuček, donosi sljedeću presudu. Molim vas da ustanete. Tuženi Stjepan Fuček, koji je u bijesu ljubomore, ispred kuće Bare Račić, uzeo crne boksane čizme i crni filt šešir, mora otuđene stvari vratiti tužitelju Marku Tučku te platiti novčanu kaznu od 2000 dinara. Koliko kaznu ne plati u roku od 10 dana, slijedi mu kazna zatvora u trajanju od 3 mjeseca. Također je dužan podmiriti sve troškove suda, žalba na presudu može se podnijeti u roku od 15 dana. Sudac, ja sam zadovoljen, ne kanam se žaliti. O kaj se ti imaš žaliti, nek ja valjda nisam zgubio. Ali, gospod sudac, ne bom se ni ja žalio. Onda je slučaj riješen, rasprava je ovdje završena. Sad si gledi po nosu. Jel ja moram vam platiti, prosim vas lijepo? Možete platiti hodnikom ravno, druga vrata lijevo na blagajni. A, hvala. Viš kak si prešao? Da si čižme vrnuli, ne bi troška imati. Če me ne buš poslunul, sad ov čas idem k tvojem taštu i tvoje žene i reći da hodiš bare. A, naj, tako biti, bi ja tebe mogli tužiti. A komu, prosim te lijepo, jesi se ti iz planine prioženil? Jesi, pa kak idemo? Viš, če me neš poslunul, sad ov čas idem tvoje, Bože, taštu i žene i punice, sem bom povedal da hodiš bari, po istini bom povedal i još bom neke i pridodal. Naj, tako u biti, sve ti bom peneze vrnul, same nikomu najveći. Samo me gledi, če ne boš dal peneze, sad idem ov čas direkcijon svemu tastu. Vadi pare, vadi. Još, rekli se, još, glavnicu, da, još malo za kaznu.
tu treba i za sudske troške, daj. A kad se tiče čižmi, vidim ti si nove kupil. A buš meni ove ostavili. Nek ti boju, ali ne pite ništa više. Je, kaj se penez tiče. Ja tebi još ti. A buš kupil kifli na Prijeleniće, onda me pela šterku, buš platil gulaš i liter vina. Ajde, vraži mudrijaš. Vidimo da se ne može još kaj izmisliti. A znaš kak narod veli, če neće drugače, onda po pravice. A, neki tebe svoju pravicu. Dragi moj sused. Znaš kak ljudi veliju, šte jebe, taj i najebe. Imaju još malo trebu pa su već pobjegli. Nisu napčeni na ovo. Dobro večer, poštovane dame i gospodo, cijenjeni uzvanici. Evo, imamo drugu izvedbu predstave projektnog elementa Kazališni amateri iz projekta Rado življenja kojeg smo aplicirali na Europski socijalni fond, program Učinkoviti ljudski potencijali, da bi ovako osobe starije od 34 plus godine imale nekakve kulturne, odnosno umjetničke aktivnosti. Projekt je aplicirao grad Dugo Selo zajedno s partnerima Pučko otvoreno učilište i KUD Preporod. Mislim da su bili dobri, jel da? Gospođa Kata Šaško, gospođa Željka Barilić. Ruža Bolšec, Milica Bukovac. Dora Režek, Vlatka Kis. Njezina kćer Marta Režek, Ljiljana Forgač. Krivo optuženi Joža Šmrček, gospodin Ivan Perko. Gospođe koje su bile malo vesele, Mara Tržec, Josipa Kurtić. Zora Vučak, gospođa Vera Tomić. I ovi dvoje sa čizmama, gospodin Štef Fuček, Želimir Novak. Marko Tučko, gospodin Stjepan Bertek. Mogli ste vidjeti da su večeras malo drugačije kostimografirani nego što su bili na prošloj predstavi Hudi Betek.
a za to je zaslužna jedna članica u ovoj ekipi, a to je gospođa Milica Bukovac. Naravno, ne bi bilo ove predstave da nije bilo scenarija i da nije bilo voditeljice koja je zadnja 2 tjedna svaki dan ih maltretirala ovdje. Bilo je i bacanja scenarija po sceni, ali evo, napravili smo ovoga predstavu. To je naša gospođa Štefica Panjek. Ja se ispričavam, glavni u predstavi koji su lupali, ne znam jesu stol strgali, valjda nisu. Tu je gospođa pisarica Agata Mira Gluhak. I gospon sudac Rudolf Pravdić. Vlado Erjavić. Jesmo sad sve spomenuli? Dobro, ovako. Željko ima 2 uloge. Je, Željko mora imati 2 uloge, kak bi onda ne bi imao 2 uloge, jel tako? On je jako skroman inače, znate. Da. Tak sam skroman da me gospon sudac Bato moral vretirat. Ništa, zahvaljujem se svima vama što ste bili vrijedni, pripremali ovu veliku predstavu. Nadamo se da ćemo vrlo uskoro tu predstavu izvesti u našoj bližoj okolici, a nakon toga slijedi 3. predstava. Ja se nadam da ćemo uspjeti do kraja projekta napraviti, ali ja se nadam da ćemo uz pomoć vlasti uspjeti da nastavimo ovaj projekat i u 2020. godini i dalje. Aplicirat ćemo se na novi projekat koji se zove Pridruži se, uključi se aktivni u mirovini. Pa evo, svi koji žele, koji imaju volje, slobodno se prijavite na druge projekte, elemente koji još uvijek traju i možete se prijaviti i biti ovakvi kazališni amateri, ali mislim da su već prešli granice amaterizma, da su sad već polako profesionalci. Zahvaljujem se svima što ste došli, ugodna večer.